Jotono no lam sogani channel lo gai tomung no norok ani channel no subscribe khlaya ko ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos na ga phadi tini ka ketal notification nai o notification da ka bong ka khwai government english medium school ni bukhak tei norok video no paithak jorate nai tong di kam ka saimana ni bagai ga phadi official notification nai na o official notification no tamuri jakha omo khai to official notification o notification rizak pani abong kangkai khwai government english medium class 12 school government of Tripura khwai Tripura ni bukhakti notification rizak kha o notification rizak mani date bong kangkai 19 tarikh rizak mani June 2023 kangkai o jagao je post tangmani abong kangkai contractual post singnai among kangkai khwai government english medium school o kangkai o jagao je candidate amo Tripura ni tongi tongkhang kangkai oro norok interview riwi mano abong kangkai security guard amo purely temporary basic singnai oro post tongong kangkai abong kangkai security guard gatekeeper kainai post tongo o jagao chula khoroksa tei buri khoroksa tlangjaknai age limit dijakha jagao je candidate 18 ni simi 45 years ni bisingo tongi tongnai candidate haipano sini ST candidate rong ni bagai ingkai to 5 years relaxation rijaknai oro education qualification kangkai class 8 pass class 8 pass khlaijak tongkhai norok obo interview rimanai per month to rijaknai 5000 khlaiye ingkai norok interested tongkhang kangkai norok interview rinai mano o jagao sajaka je candidate interested tongi tongnai qualification mili tongnai eligible ngi tongnai norok ni biodata tei nangkokmani documents tlangai borok ni je official address school ni rijak tongmani aro thangai norok 21 tarik ni simi 25 tarik o jorani bisingo o date ni bisingo norok ni biodata tai application je norok ni documents tongmai mani marinai abo kangkai time rijak kha 11 ta ni simi 3 ta pm jora 3 pm jora abo date kangkai 21 tarik ni simi 25 tarik jora norok a date ni bisingo no thangai norok ni biodata marinai norok ni documents bai baksa ang biodata ni link ri ruano description no kangkai o jagao sajaka date of interview ungnai abong kangkai 27 tarik o interview ungnai abong kangkai khwai government english medium class 12 school 11:30 am ni simino interview changnai kangkai sekang norok application form no marinai abong kangkai 21 tarik ni simi 25 tarik jora tongo a date ni bisingo norok ni application hayakaba biodata norok ni documents bai thangai time rijakha 11 ta ni simi 3 ta pm jora o jora ni bisingo norok marinai abo 21 tarik ni simi 25 tarik a date ni bisingo ga norok tomung no eligible ngi tongkhangkai rinai di o jagao priority rijaknai je candidate je o school ni address ni 8 km ni bisingo tongnai candidate rong no kangkai priority kebang khlai rijaknai kangkai norok tomong no interested tongkhai eligible ngi tongkhangkai norok interview runa musung tongkhangkai to norok interview rui naima no kangkai ango pdf no bo description no ri ruana tai norok o pdf no kahamkai poriman yagulo norok interested tongkhangkai norok interview runa musung khai to norok rui mano kangkai tinin bagai amsunung situng jotono no hambai